Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu, wastan titiang pasagirina pratnyana, absen sasur, saking kelas 10 protelan 2. Wasan titiang Ima Desa Triwedanadi, absen 17. Ada ngaden nawa bisa. Uduh, cening pianak bapa idewa. Ada pesan idewa, ngangkanin awak idewane paling bisa. Depang anak ngadani. Belok kelawanin dua idewa. Depang sube anake ane ngadanin. Geginane bukan nyampat. Yen aliang bapa pratiwimba waluya sekadi anak ane nyampat. Anak sai tumbelu. Geginan anak ane nyampat ento, anggon mersian lelu, ane ada sabilang wai. Ilang luhu ebo kata yaden rire. Disubane idewa nyampatang lu, ane sebelang wai punika, maka jang ada nemadan bu. Liu anu pepelajaran. Nah, keto yang darmayang bapa, ya diastun, idewa suba meraga, rere terduak, patut idewa nyanggahin draga. Parama Santi. Om Santi Santi Santi.